manman mati gaminanyi yuani, ni kapatdo rakwavat-vatek. Inyura na mga kaipungam, dinyo to pirang kapasira anoinganwo, mancino kayan na jirano seri. Ta ililamdaman nyowo, kanoyong na kalasnano ipancida seri. Apoji yamatadoto. Ta yaro sirawo yamangalalasno nanauda atao. Ipakateneng nyodo tawa yanano seirinanyi yamatadotoam tunyo na tengiwo tawa mancinyi iskiristo. Nimataraka tao. Tauriwo manoyonga yanano apoji yamatadoto seiri. Umalalas di Yesua tawam habudyawo seri na ni yamatadoto. Akman siya nga tawam alalasan dasi Kristo. Ni mamiring nyo nawo kaino akman siya nga tawdo karawan. Sunay kano yung rana yamiando karawan. Inyo rana mga ubiyam yakamo machikawop di yamatadoto. So, nyo ikano yung nga, yarana nimgaragso, malaso, ipangananawa tao. Ta yarakuraku uyuyat no seri, yamian dinyo, kanyisatan, tumalamorong nira. Sira na yamalaso, ipangananawa tawam, sira machikunungan pa jisatan. Ta uday pangananawam, ya jima cipayukdo manoyonga nanaunyi yamatadoto. Suda amir ngan sirano jingano yung di Yesu atao. Yatara na macikaup di yamatadoto. Sira ranaya umano yung di yamatadoto atao. Da amir nganwo ipilimwang ta. Nanawo. Sira ranaya jingano yung dia dajing ngamir ngayaten. Urian, wipakateneng tado manoyonga yananno seirinanyi yamatadoto. Akano kabuanno seiria mga lalas atao. Masitsiakarilo tamo mga uvayan. Ta yapu pangangarilawan di yamatadoto. Umangarilo atawam manoyonga anak ni yamatadoto. Do kapakateneng daji yamatadoto. Abuso pangangarilawan naam bekena anak ni yamatadoto. Ta si yamatadoto ranam yapuanno pangangarilawan. Na nitovoy ni yamatadoto vivo na anak na. Yamapacitano pangangarilawan na jaten. So ikano yung ta makapso tumiyono nga ikavino padta. Pangangarilawan ranam bekenayatan marilo ni yamatadoto. Ta si yamatadoto uriwo marilo nyaten. Ta iyawo yapuanno mingong yud'a pangangarilawan. Uriwo nituvoyan na so anak na mangay mawakwak no raratenta. Masyakarilo tamo mga kaipungan, ta siya matadoto yamarilo nyaten. Tawa ni makachitashi yamatadoto. No si masyakarilo tamo manoyong kapachikaup na jaten ni yamatadoto. Do kanoyong ta na mapatuoso pangangarilawan na. Yamanoyong ta kapachikaup di yamatadoto. Sunaikakman siya nga yamachikaup jaten. Tay pakateneng dodang nanyituro jaten seri. Si yamatadoto nanyituvoy anak na do karawan. Mapataradang jaten do tingato. So namanyipakachitan so akman siyang. Naman kapilimwang ranano ng do tao. No amyan so tawa mancino kanoyong na di Yesua anak na ni yamatadotoam manoyong akman siyang
macikaupji yamataduto. Suicakman na siyang ni yamataduto macikaupja. Tamo ngan na karilo niya tanyi yamataduto. Ta si yamataduto yapuan no pangangarilawan. Uyanan no pangangarilawan ni yamataduto tawam macikaupji yamataduto. Suicakman na siyang ni yamataduto macikaupja. O pangangarilawan na ni yamatadutoam pipagnat nawo pangangarilawan ta. Tano marateng ranawo araruno ipay kapyapinpin naso tao ni yamatadutoam masaray taso ununad. Ta inaragan tao ichichirawat ni Kristo no kiyan napado tiraem. No katenengan tara nasi yamatadutoa marilo nya tenam abura nawo ikannya ita. Ta dinarana pasingkajiya tenyi yamataduto. Tau pangangarilawan ni yamataduto mapakaruso kanya yanta. No ikanya ita pasi yamatadutoam ditapa meigan-ganan marilo nyaten. O tay pangariloam ni man masi yamatadutoa ni marilo nyaten. No amyanso tawa mancino kararalina ni yamataduto. Aka paciwuya na pado akmani kaktedo cinayam mangalalas atawo akmansang. Ta kajina ariarilawan no macitana akmani kaktedo cinaya iman ngorana yadya cita ta tao doto. Wo ciring nadjatan ni Yesus Kristoam, wo umraralay ni yamataduto atawam, ikarilo na wo akmanay kaktedo cinayi.